U organizaciji Udruženja Teslin toranj u Srbiji u Narodnom muzeju u Leskovcu sinoć je obeležena 157. godišnjica rođenja Nikole Tesle, jednog od naših najvećih naučnika i pronalazača. Povodom godišnjice njegovog rođenja u Galeriji Narodnog muzeja priređena je izložba pod nazivom Budućnosti snova, na kojoj su izložene fotografije Nikole Tesle, predmeti iz njegovog vremena i replika nekih od Teslinih izuma. Udruženje Teslin toranj u Srbiji, koje u Leskovcu ima veliki broj pristalica, već nekoliko godina zalaže se da se izgradi Teslin toranj kao simbol posvećen jednom od najvećih umova 20. veka. Ponosni smo na to što na ovakav način ukazujemo čast našem velikanu Nikoli Tesli na dan njegovog rođenja. Sama ideja o izgradnji Teslinog tornja potiče iz naroda. Cilj naše akcije je da se izgradi Teslin toranj u Srbiji kao građevinsko, arhitektonsko, kulturno i istorijsko delo. Povodom godišnjice rođenja Nikole Tesle u sali za naučne skupove prikazano je nekoliko dokumentarnih filmova o Tesli, čija se godišnjica rođenja od pre 2 godine u Srbiji obeležava i kao Dan nauke. Slične manifestacije održane su i u više gradova Srbije, kao i u američkom gradu Filadelfija, koji dan rođenja Nikole Tesle već nekoliko godina obeležava kao Dan grada.